Now ufika ku60 hamba ekhaya uyodlalisa abatukulu. Unike labanye lithuba so usebenzile wendala lapha ku system ebantu lapha yahulumende le system lokuthi wena ngimangcukela akukunika ilungelo ukuthi udlale ngale system yahulumende naye ke ngingalele bese uhulumende uba nayo speaker lo mumvu lo retire lo uthatha inqumo on behalf of government critical decision nakathatha lesinqumo asikhumbule speaker ukuthi i-interest yakhe is no longer kuservice abantu i-interest yakhe seyisesiswini sakhe nekuthi ekhaya sengiyahamba kufuna ngewaka kufuna ngewenda umbuto uthi ngabe le live vele utaliservice kahle yini lama decision latawathatha utawathatha on behalf of government like mbamba yini noma utawuthatha chekisi la ukuthi okunana itender nayi kufanele ke wende umgwaqo lapha kufuna ngithole lokungaka kuze ngito wakha dladla lami ngidokhona kuphuma kahle kungako simcela honorable minister wa lovely minister lapha ukuthi asilungiselele indzaba le.